Imaynallakunan sayarispa kaygi, kusisqachu llakisqachu. Intita rikuspa noqanchis kusikunchis, lluqsinchis wasinchikmanta tukuy imata ruwanapaq. Pero paramuqtin chirimuqtin mana lluqsimunanchikchu wasinchikmanta, diantin enterota kakunchis wasinchikpi. Chay atiyniyuq inti kawsayninchikpi. Chantapis k'uñikuspa intiwan aportawanchik vitamina Dta tullusninchikta kallpachananpaq. Kay libro de Malaquías capítulo 4 versículo 2 niwanchik. Qankuna pichus sutiyta manchikuqpaq Diostataq intin lluqsimunqa salvacionta apamuspa. Kay onqoy tiempopi aska llakiyniyuq kasanchik, pero kunan Diostata invitawanchik paypi creenata. Chantapis k'anchayninwan kutichinqa llakiyninchikta kusikuypi. Chay Diospaq promesan kunan diyapaq. Bendiciones.